Kako prepoznati najranije simptome da osoba ima duboku vensku trombozu, koja je jedna izuzetno opasnih bolesti modernog čovjeka? Ovo jako dobro zapamtite. Imat ćete iznenadnu oteklinu jedne noge, posebno potkoljenice ili lista. I to nikada nije bezazleno. Imat ćete bol i osjetljivost u nozi često se pojačava pri hodu ili pritisku. I ne prolazi samim mirovanjem. Koža može biti toplija, zategnuta i bolna na dodir i u odnosu na drugu nogu. Te promjene boje kože, crvenilo i plavičasta nijansa mogu biti rani upozoravajući znakovi. Te osjećaj težine i pritiska u nozi koji se iznenada pojavi trebate shvatiti ozbiljno. Rizično je ako su simptomi nastali nakon dugog sjedenja, operacije ili dužega mirovanja, a najopasnija situacija kada govorimo o samoj duboko venskoj trombozi je da se taj sami ugrušak može odlomiti u vašim nogama i onda putovati vašim venskim sustavom sve do srca i onda izazvati srčani udar ili u plućima, plućnu emboliju, ne daj Bože u mozgu, razvija se moždani udar. To su jako opasne situacije koje se sprečavaju sa zdravim načinom života, ciljanim prirodnim lijekovima i zdravom prehranom. Ja kad u svojoj ordinaciji gledamo da spriječimo bolesti srca i krvnih žila, tako i ovu samu duboku vensku trombozu, imamo specijalne protokole koji pomažu našim pacijentima da zaustave ovaj problem na potpuno prirodan i siguran način.